Ivane, gdje si? Zašto nisi na setu? Trebali smo snimati video s tortama danas. Pa, zapravo imam problem ovdje. Šta se dogodilo s tvojim licem? Zašto ga pokrivaš? Počela je rasti brada, pogledaj. Brkovi, tako je smiješno. Nije smiješno, niko ne će trebao biti ovako. Da, čak ti i odgovara. Dok imam ovaj problem, uzmi Stanleya, snimi video. Okay, Mr. Big Mustache. It's not Nije funny. smiješno, u Well, anyway, I have to moram go. pozdraviti Say hello to svoje my pretplatnike. subscribers. U redu, zdravo ljudi, to sam ja, Marija. Danas sudjelujemo u izazovu baziranom na našim pekarskim vještinama. Ukrašavat ćemo torte. Ko izgubi, skače u ogromnu tortu. Oh, da, u pravu si. Ja sam najbolji u pravljenju torti. Ne, zapravo djevojke su bolje u pravljenju torti od dječaka. Usput, ko će suditi o našoj torti? Upoznajte najboljeg pekara u našem gradu, gospodina Kandmana. Zdravo. Ljudi, jeste li spremni iznenaditi me svojim remek-djelima? Jedva čekam da vidim. U redu. U redu. I hoćemo li početi? I u ovom krugu ćemo praviti portrete jedni drugih. Da, tako da ću ja praviti Stanleya, a on će praviti Mariju, ali obećaj barem pokušaj, ne želim izgledati ružno. U redu, hajde da počnemo. Koja ti je omiljena boja? Usput. Plava. U redu, to je pozadina tvoje torte. Zapravo mojih torti, čekaj, zapravo ako pobjediš moram dobiti malo zasluga jer je moje lice bilo na tvojoj torti. Oh, this is so cool. U redu, napravit ću je kao oblačnu, znaš, jer pijesak je oblačan. Ne izgleda kao da imaš mnogo boje, izgleda kao da je siva. Yes, Istina je, zapravo, ne ispravljaš najbolje za sad. Dakle, službeno sam završila s pozadinom, a sada ću napraviti tvoje lice. A few moments later. Šta je to? Oh, šta misliš? Je li ovo mašina? Ne, ovo je kao tvoj vrat. Žuta majica će dopuniti plavu pozadinu. Previše priče, samo radi nešto. U redu. U redu, sada je vrijeme za kosu, Stanley. Imaš li smeđu? Yeah, I think Mislim so. da imam. U redu, oh, da imaš, samo ću ti to uzeti. Hej, to je moje. It's mine. Pogledaj ovu slatku malu kovrđavu kosu. Sve završeno, samo za detalje. Naravno, nije velika glava. U redu, idem na vrh. Sada je završila žuto, tako da ne želim stvarno raditi narančasto. Idem s zelenom, znaš, malo jedinstvenije. Vrijeme je za uši, puno zaostaješ. Šta je ovo? To si ti. Šta je ovo istopljeno? Još nije gotovo. Da, u redu, zapravo koristit ću kao malo drugačiju boju za nos, tako da ima kao sjenčanja, znaš? Mogu koristiti ovo za oči. Yo, what the Šta hell je is to, that? draga? Pogledaj, zapravo si ti. Slušaj, možda još ne izgleda kao ona, ali samo čekaj. Šta je to? Hajde, da ti dam. I šmrkni. Nacrtao si šmrkni fuj, Stanley fuj. Šta je to? Pogledaj, to si ti, to je Stanley. Ne mogu se svađati. Izgleda baš kao ja. Hey, Maria, I'll Dužan give you sam some ti money. nešto Take novca, all of this uzmi sve and go ovo buy i yourself kupi si some neke sweet slatkiše. treats. Znam da je ovo lažno, ne pokušavaj me zezati. Prank nije uspio, pretpostavljam. Ukusno. Hajde da odnesemo naše torte gospodinu Kandmanu. 3, 2, 1, kreni, gospodine Kandman, možete li pogledati? Au, pogledajte ovo, prekrasni portreti, momci, je li to ti, Marija? I Rekao told you sam it ti looks da similar. izgleda slično. Ovaj izgleda nevjerovatno, sviđa mi se ovaj. Šta je s ovim? Ne, dosadno je, izgleda tako slično. Pod ide ovoj torti. Ova torta ima više strasti. Oh, da, vidiš, rekao sam ti da izgleda kao ti, Marija. Šta? U redu, sljedeći krug. U ovom krugu smo odlučili praviti torte bazirane na našoj omiljenoj hrani i ja ću napraviti ovo kao kroflu.
Krofna, to je takav pad, zašto pretvaraš tortu u krofnu? Ne volim krofne i to je moja omiljena hrana. Šta ćeš ti raditi? Ja ću napraviti burger, jer je to moja omiljena hrana. Kako da ovo pretvorim u burger? Evo, izrezat ću rupu unutra s ovim dugim. Prvo pravim donju lepinju, a onda ću preći na, ne znam, ljeskavicu, salatu, paradajz, sir, a gornju lepinju. Then the top one. Pogledaj. U redu i završio sam s pravljanjem rupe. What? What is that? Šta je to? That's like To the je biggest kao donut najveća ever. krofna ikad. The bottom one is Donja ready. lepinja je spremna, because it's a a pošto je to chocolate, čokoladna it's torta i brown. već je I need to leave smeđa, this, right? mogu ostaviti Because- ovaj komad jer već izgleda leave kao this pljeskavica. So, Dakle, What I'm gonna sada do ću now raditi paradajz, is salatu i tomato, sir. lettuce and cheese. Počnimo s Let's start paradajzom. with Trebam samo tomatoes. napraviti rubove only da need to do the strši. edges so it sticks out. I don't have to do the whole thing. Čekaj zapravo, znaš kako na krofnama ima toliko šarenih mrvica i stvari? Oh, savršeno. Samo ću brzo dodati malo šarenih mrvica. Oh, dakle, imat ćeš samo toliko sira u cijelom burgeru. Samo sačekaj dok ne bude gotovo. Hoa, to zapravo izgleda dobro. Moram Oh, napraviti tomato, paradajz, cheese and lettuce sir i again. salatu. U redu, ovo izgleda dobro. Sada moram napraviti ostale slojeve. Pogledaj, ovo će biti kao druga krofna, kao da su složene jedna na drugu. Moja torta se malo naginje kao nagnuti toranj u Pizi. Maria, I think that's Mislim gonna da će fall to over. pasti. Okay. Sada Now kada je let's sve move samo from the top. nabacano na vrh, I'm just gonna samo ću to poravnati flatten po it out cijelom all over the vrhu. top. Ovo izgleda This is tako looking so dobro. good. Dodajem Adding up sezam. the sesame seeds. I Vojla, idemo donijeti naše torte sudiji gospodinu Kandmanu. Da pogodim, je li ovo dupli cheeseburger sa salatom i sosom? Yeah. I je li ovo najveća krofna na svijetu? Da, jeste. O Bože, tako sam gladan. Mogu li probati zalogaj? Da, probaj moju. Try mine, try mine. Probaj moj. Probaj moju prvu. Oh, mine. Prvo. U redu. Želim probati oboje. Teško je odlučiti, ali više volim slatkiše nego burgere, tako da ti dobijaš poen. Jupi. Izvini, ja sam Kandman, ne volim burgere. Idemo. I za finalnu rundu, za šlag na tortu, pravimo tortu s 3 sloja. Pogledaj veličinu ovih stvari. I pobjednik dobija 3 boda. Dakle, ovo je veliko finale, trenutno smo izjednačeni da vidimo ko može pobijediti. Dakle, pravim kao film Incy the Oat, imat ću neke emocije ovdje. Nisam siguran šta da napravim, možda bih mogao uraditi ovako. Napravit ću ultimativnu tortu sa superherojima, uradit ću Batmana, Supermana, Spidermana i možda čak malo Hulka na vrhu. Uzbuđen sam da vidim to, počnimo sa airbrush tehnikom. Trebam uraditi sivo za Batmana, ali najbliže sivoj što imamo je ljubičasta. Međutim, prošli put kad sam koristio ljubičastu, ispala je prilično siva na slici Marije, pa ću pokušati s ljubičastom i nadam se da će opet ispasti siva. Pošto želim da ispadne sivo, samo ću to uraditi lagano. Ovdje ću napraviti polovinu torte crvenu, a drugu polovinu ljubičastu stane, mislim da je siva previše svijetla. Mora biti lagano, ili jednostavno moram se nadati da Kandman voli superheroje. Sada mijenjamo boje, ja ću ići s ljubičastom. Ja ću ići s crvenom. Oh da, to je ljubičasta. U redu, puno crvene boje. Ovo će biti ljutnja i ovo će biti strah. Uradio sam samo jedan sloj, želim 2. Zelena. Plava. U svakom slučaju za sljedeći korak radit ću lica, tako da će mi trebati malo ovoga, malo onoga. Baš kao u filmu. Sada je vrijeme za Batman logo. Napravit ću klasičan, pravi klasični logo. Završio sam s logom, pa ću ga samo zalijepiti.
U redu, Hoa, ovo zapravo je dobro. Dakle, ja ću raditi ovo. Tako napraviš da Batman zalijepi to tačno u sredini. U redu, sad ću ubaciti strah. Za logo Supermana koristit ću žutu i crvenu, tako da ću ga napraviti. Onda ćemo raditi logo Spidermana. A za ovaj logo trebat će mi malo zelene i crne. Dobro, dame i gospodo, ovako se pravi logo Supermana. Pogledaj, upravo završavam logo, trepavice i usta. Savršeno usklađeno, savršeno napravljeno, savršeno izvedeno, savršeno oslikano. Odmah zatim radim Spidermana. Tako da je prilično lako. Pogledaj, ovo je savršeno, samo ću ga staviti ovdje u sredinu, u redu kao hnenjena trepavica, u redu, znaš šta, imaće 2 trepavice umjesto jedne, šta je to? Paukovi imaju 8 nogu, ne 6. Nisam još završio, logo Spidermana je gotov, stavi to tačno u sredinu. Hoa, to je tako cool. Pogodi šta još imam? Šta? Neke mreže. To je tako kreativno, u redu, a za mene završio sam s tugom, pa je stavimo ovdje samo da ne padne. Trebalo mi je dugo da ovo napravim, dobra stvar što nemamo vremensko ograničenje. A Marija radi identične kopije 1:1 iz stvarnog originalnog filma. Pravim još jedan sloj na svojoj torti sa 3 sloja, tako da će imati 4 sloja. Hulk razbija. Možemo li donijeti naše torte sudi? Moja je spremna. Da, ja idemo. Trebam Hulkovu snagu za ovo. Ove torte su nevjerovatno lijepe, takvi detalji, šta je to Hulkova ruka. Nije još završio. Ne, jeste, Hulk je to razbio i onda se sve slomilo. Ne želim to razbiti, pa ti. Imam 4 sloja umjesto 3. Ali moja izgleda bolje, zar ne? Ova je viša, tako da imaš 3 poena. Jupi. A ti si dobio 2 poena. Pobjedio sam, to znači da ulaziš u tortu. Stane, dogovor je dogovor, moraš ići u tortu, imam 4 sloja, bolja od 3. Ja čak i ne volim tortu. Jesi li spreman biti kažnjen što nisi dobro napravio svoju tortu? U redu, popni se na ljestve, ovaj stepen. Šta misliš o ovom? Ne, ovaj stepen, hajde, izgubio si. U redu, jesi li spreman? U redu, 3, 2, 1, kreni. Ljudi, ako vam se sviđa ovaj video, lajkajte, komentarišite i pretplatite se na kanal. Zbogom svima. Zbogom. Ćao, ljudi, Ivan je ovdje i danas ćemo snimati stvarno cool video. Automobili iz budućnosti protiv automobila iz prošlosti. Wow, baš super! Pitam se kako će izgledati auto iz 2000-ih. 2000, to je previše nedavno. Mi ćemo gledati automobile iz 1960-ih. Wow, to je još bolje! I posebno za vas. Mi ćemo upoređivati ova 2 automobila prema najvažnijim karakteristikama, kapacitet, ubrzanje, udobnost i mnoge druge stvari. Hajde da to uradimo, koji je prvi automobil? Prvi automobil je moderni automobil. Idemo. Čekaj, ne moramo nigdje ići jer automobil budućnosti je baš ovdje. Pogledajte. To je Cybertruck. Tako je cool. Tako velik, pogledajte ovo. Šta radiš, slomit ćeš ga. Automobili budućnosti se ne kvare. Ovaj automobil je sastavljen 2025, sveže koliko je moguće. Ovaj automobil je kao džin na cesti. Počnimo sa mjerenjem dimenzija ove zvijeri. U redu, pa početna tačka će biti ovdje, a sad idemo. Mislim da je 4,1, 2 metra. Ljudi, to je 5 metara i 7,0 centimetara. Šta? Baš je dug. Pogledaj ovaj točak, to je visina mog struka. Ivane, gdje je auspuh? Šta misliš, auspuh? Ovaj automobil je električni. Misliš na baterije, koliko baterija ti treba?
ali to su posebne vrste baterija. Čekaj, pa to je tiho. Također? Provjerit ćemo to kasnije na mjeraču buke, tako da smo ovdje na lokaciji gdje se nalazi naš automobil iz prošlosti. Je! Evo ga! Ali prije nego što odemo tamo, nedavno sam otkrio da je 5.2 naših pretplatnika kanala djevojke, a 4.8 su momci. Ne znam zašto dajemo to djevojkama. Momci, idite dolje i pretplatite se na ovaj kanal odmah. Hajde, djevojke, nemojte ih razočarati, pritisnite taj dugme, možemo to učiniti. Dobro urađeno, momci. I djevojke. Vratimo se automobilu iz prošlosti. U redu, pa evo nas kod Chrysler 300 kabriolet iz 1966. Vau, tako je star. Da, slažem se, izgleda vrlo drevno. Vi ljudi jednostavno ne razumijete. Ovaj automobil je nevjerovatan i tako stilizovan i retro je. Ne, mislim da je samo star. Vintage. U redu, razumijem, to je vintage, ali da li uopšte radi? Da, naravno da radi, a ljudi pogledajte veličinu ovih apsolutnih zvijeri. Hajde da ga izmjerimo i uporedimo s Cybertruckom. U redu, hajde da to uradimo. Alright. Marija, drži to. Idemo, boja je tako lijepa. U redu, dakle, imamo oko 5 metara, 3-5 centimetara. Vau, samo malo manji od Cybertrucka. Sada hajde da provjerimo visinu. Rekao bih oko 1,42 cm. U redu, sada ćemo izmjeriti koliko je zapravo tiho ovaj automobil. Imam ovu aplikaciju upravo ovdje na svom telefonu koju ćemo koristiti zato hajde da uđemo unutra. U redu, dakle motor je već uključen, ne čujem ga, ali još uvijek moramo provjeriti. Ivane, uništio si test. Izvini. 3, 4, 5 decibela, to je prilično dobro. Ovaj automobil je jednostavno nevjerovatan, on se kotrlja kao zvijer. Dobro, onda, hajde da provjerimo auspuh. Vrijeme za test buke. Cybertruck je bio stvarno tih. Hajde da provjerimo koliko je tih ovaj automobil. Imam aplikaciju, zar ne? Hajde da uđemo unutra. Šta? Ne otvara se. Mislim da samo trebaš pritisnuti ovaj dugme. Oh, nisam to vidio. Evo ti. Automobil je tako glasan, tako je cool, mnogo je glasniji od Cybertrucka. Ovo je vrlo bučan automobil. To je ono što ja zovem motorom. Ne čujem ni samog sebe. Šta, vi ljudi jednostavno ne razumijete, poslušajte ovaj automobil, to je nevjerovatno. Vau ljudi, samo pogledajte ovu unutrašnjost, ovo je stvarno automobil budućnosti. Pitam se da li može letjeti. Naravno da ne, Stanley. Pogledaj ovu prekrasnu panoramu. Mogu samo sjediti ovdje i gledati zvijezde noću. Možeš kontrolirati sve s ovog panela, to je mozak automobila. Ali koje su neke od cool funkcija koje može uraditi. Pusti da razmislim, pogledaj ovo, prdnuti na zahtjev. Stanley. Nisam to uradio, to si bio ti. Šta još oha Sketchpad, hajde da vidimo, pretplatite se ljudi, hajde, čak i Cybertruck nam govori da se pretplatimo sada, morate, hajde. Možete čak otvoriti prtljažnik odavde. Hoa, nema šanse, šta još može uraditi? Hoa, možemo čak gledati YouTube ovdje. Bio sam tako mlad. Momci, možete li pogoditi koji je to video bio? Napišite u komentarima. Završili smo sa testom buke, ali kako ime sugerira, ovo je kabriolet, tako da je krov uklonjiv. Hajde, da ga sada skinemo. Ovo je nevjerovatno. Nemaš šanse. Počinjem voljeti ovaj auto. Možemo trljati ruke u zraku, seoski put. Odvedi me kući. Zapadna Virginija. U redu, hajde da dodatno istražimo unutrašnjost ovog auta. Šta imamo ovdje skladište? Puno skladišta, zapravo i ovdje ima još više. Samo pomisli, ova ljepota je napravljena davne 66, znaš, ručke, felge, volan, sve. Slažem se i primijeti koliko ima prostora i koliko je tu, kao dugmića, dok Cybertruck ima jedan veliki ekran. A gdje je dugme za prozor, kako ga otvaraš? Nema dugmića za prozore u vintage automobilima, Marija, moraš ih ručno spuštati. Tako je jednostavno. Izgleda kao neka sprava za vježbanje, a šta je sa klima uređajem, ima li ga? Hajde da provjerimo dugmiće, ovo je radio, mislim da nema klima uređaj. U redu, nema veze, nemamo krov, tako da nam ne treba.
Mislim da je ovo klima, samo zato što piše toplo i ima strelicu. Ima toliko dugmića i modova, ali nema teksta na njima. Ne znam kako da je uključim i onako ne radi. Vi momci ne razumijete ništa, ovo je klasika, osjetite auto, ne čitate samo dugmiće. Šta da kažem, sigurno je vrlo udoban, kao da sjediš na kauču. Stvarno velik kauč. To me podsjeća na test kapaciteta. Hajde da vidimo može li Cybertruck primiti sve ove lutke plus nas. Hajmo, u redu, smjestite ih. Možete ih namjestiti tako da izgleda kao da zaista sjede. Želim još lutki. Malo je tjesno, ali mislim da funkcioniše. Mislim da svi stajemo. Test kapaciteta uspješno prošao. Hajde da vidimo koliko lutki može stati u ovaj auto. U redu, stan. Hajde da to uradimo. Jedna naprijed. Ovaj auto je tako velik, mogao bi biti kuća, kladim se da bi mogao stati recimo 3-0 ljudi, jedna nazad. A šta je sa nama? Da, i mi smo unutra, čini mi se. Jedva stajem, stan. Šta? Osjećam se udobno naprijed. Mislim da staje 6 ljudi, mogu i ovdje sjesti. Osjećam se kao kralj. Staje više ljudi nego Cybertruck. Mislim da si pristrasan prema starim autima, ali kako bi bilo da provjerimo šta je u prtljažniku? U redu, hajde da ga otvorimo. Kako otvaramo prtljažnik? Nemam pojma, stan, nije dugme. Izgleda kao ključanica. Da, kad sam dobio ovaj auto, dali su mi ovaj poseban ključ koji otvara prtljažnik, zaboravio sam na to. Samo pogledaj ovaj zvučni sistem, to je ludo. Imamo ovdje neke zastave, hajde da ih stavimo na auto. U redu, vratimo se unutra. Ovaj auto je zapravo prilično cool. Vidiš, rekao sam ti, nije samo auto, to je remektjelo. Dakle, razmišljao sam, želim muziku u ovom autu, kako da povežem svoj telefon putem Bluetootha. To je vintage auto iz 60-ih, zašto bi imao Bluetooth? Nisu imali Bluetooth 1966. Nisu čak imali ni telefone, radio izgleda ne radi, nadam se da auto barem vozi, znaš da ga ne moramo gurati. Samo jedan način da saznamo, hej vozaču, pokreni ovo. Pogledaj, ima retrovizor. Ko je tu? Zaboravio sam, to je zapravo naš vozač za danas. Tako je brza. To je ubrzanje. Moj Bože! Tako je brza. Ovo je zadivljujuće, ovaj Cybertruck također ima automatsko parkiranje, hajde da provjerimo. Vozač ne radi ništa, a pomjera se, nadam se da se neće sudariti. Sam se pomjera. Čini parkiranje savršenim. Odličan posao, Cybertruck. Nisam znao da prave tako pametne aute. Pa, momci, jeste li spremni vidjeti kako ovaj auto vozi? Naravno, siguran sam da će biti nezaboravno. Hajde da vidimo šta ova beba može, gospodine vozaču, pojačaj. Da. Poslušaj to. Ovaj tip ima 6-0 godina više kad tamo vozi. U redu, pa auto vozi što je dobra stvar, ali je malo nespretan. Da, jednostavno ne mogu vjerovati da je ovaj auto star 6-0 godina i još uvijek radi. Znaš, volio bih da sebi mogu kupiti ovakav auto. Usput, auto budućnosti treba 2-0 sati da se potpuno napuni jer je električan. Hajde da vidimo koliko brzo se ovaj auto može napuniti. Mislim da će se napuniti mnogo brže od Cybertrucka. Da, isto, mislim da će biti mnogo brže. Hajde da otvorimo ovo. U redu, stavit ćemo ovaj lijevak. Napunit ćemo ga, mnogo je brže nego Cybertruck. Ne, mislim da je to dovoljno. U redu. Dobro urađeno. I ljudi, to je to. To je koliko je brzo. Zaboravio sam čep. Toliko brzo se ovaj auto može napuniti. Osjetiš li miris? 1966, baš tu. Zapravo, djeco, to je samo benzin, ne brinite. Marija, vrijeme je za zaključak, hajde da diskutujemo. U redu, ljudi, došli smo do zaključka da je neriješeno. Oba auta su nevjerovatna. Oba auta imaju svoje vrednosti i mane, ali ja bih izabrao auto iz prošlosti. Ne, za mene, ja bih izabrao auto iz budućnosti, Cybertruck je mnogo bolji.
Pa, ljudi, to je na vama. Komentarišite ispod koji auto vam se više svidio. To je sve od nas. Ćao! Ćao ljudi, Ivan je ovdje, da to sam ja. Ivan, jeste li me prepoznali? Ako jeste, kliknite na dugme za lajkovanje. Danas ću provesti dan pretvarajući se da sam dadilja koja je poslana da čuva momke, ali ne bilo koja dadilja, najstrožija dadilja na svijetu. Pripremio sam 5 nivoa strogosti. Svaki sat bit ću sve strožiji i luđi. Idemo. FB, otvorite. Ups. Idemo, dobar dan, ja sam gospodin Strogi, a vi ste, koliko razumijem, Marija? Tako je. Drago mi je da vas upoznam. Unajmljen sam kao dadilja za danas. U redu, ali mi smo odrasli, ne trebamo dadilju. Mogu li ući, molim vas? U redu, naravno. Hvala, Ala. Oh, koje je to? What? Vau, skinuo sam kožu. Morate ustati kada odrasla osoba uđe u sobu. Ko ste vi? Rekao je da će biti naša dadilja za danas. Ti si naša dadilja. U redu, ako si naša dadilja, idi operi veš u redu. Šta je toliko smiješno u tome, mladići? Ma nema veze, Mike, hajde da igramo fudbal. Idemo. Pa, mislio sam da će biti lakše, ali samo moram biti strog prema njima da bi me se bojali. Mi čak ne trebamo dadilju, već smo odrasli. Upravo tako, koga je unajmio. Hej, daj mi to. Šta si uradio? Sada ću vam dati 1-0 sekundi da se postavite ovdje, hajde. Možeš li ne vikati? Prestani. 8, 7, 6, 1, hej, ti zar ne vidiš red? Da bi ovaj dan prošao glatko, morate slijediti moja pravila. Prvo pravilo, jeste li pretplaćeni na moj kanal? Gospodine, da, gospodine. Super, pokažite mi svoje telefone, pretplaćeni, jeste li pretplaćeni na kanal? Ivan je ovdje, ako niste, pritisnite dugme za pretplatu ili će vas posjetiti ova stroga dadilja. Prelazimo na pravilo broj 2. Gospodine, imam pitanje. Pravilo broj 2, nema pitanja. Pravilo broj 3, nema šala. Pravilo broj 4, bez smijanja. Pravilo 987, bez jevanja. Jesu li pravila jasna? Da, gospodine Strogi. Ne čujem vas. Da, gospodine Strogi. Ej, sad je to lijepo. Sada idemo dalje. Pripremio sam odjeću baš za vas. Koju odjeću? Promijenite odjeću. Šta je to? I na kraju, pripremio sam raspored koji ćemo koristiti za danas. Možete se upoznati. Marija, dođi. No! God, please, no! Ovo će biti naš cijeli dan. Radi šta god gospodin Strogi kaže. Pa nadam se da će reći igraj, igraj, idi. Je li neko nešto rekao? Ovo je nevjerovatno, baš ono o čemu sam sanjao. Baš kao što sam mislio, sada svi u kuhinju. Vrijeme je za ručak. Barem nam je dozvolio da jedemo ručak. Da, dobro je, hajde da jedemo. Oh, vidi pizza. Oh, ova dadilja je grozna. Da, zapravo podsjeća me na nekoga. U pravu si, manijak. Upravo tako. Hej, šta je ovo? Brzo bacite ovu gadnu stvar. Hej, ispljuni to. Rekao sam ispljuni to. Stop it, get some help. I ti. To je bolje. Od sada ćemo jesti samo zdravu hranu. Ovo nije jestivo. Ovo je najodvratnija hrana koju sam ikada vidio. Ćao, ljudi, kakva je hrana? Nema šanse da ovo jedem. Ovo je veoma odvratno. Izbor je vaš. Ili ćete to jesti, ili ćete ostati gladni. Bip, bip, bip. U redu, napravili ste svoj izbor. Pa, čips na polici. I slatkiši. Imam M&M's kokice. Šta? Izvinite. Stavio je katance na onu super fajnu policu sa slatkišima i čipsom. Hej, momci, želite li slatkiše? U redu, poslužite se. Danas sam ljubazan. U redu? Šta? To su povrće. Brokoli, oj opet.
Sada pojedite sve. U redu, ludi brokoli. Brže, brže, pojedi to. No! God, please, no! No! Ta zdrava hrana, sve je super, dan ide prema planu, a momci su samo izbezumljeni zbog onoga što se događa i ne mogu ništa učiniti po tom pitanju. Vrijeme je da ubrzamo tempo. Mike! Šta nije u redu s tobom? Pravilo broj 555. Uvijek slušaj kad gospođa Strict zove. Shvatio. Šta želiš da uradim? Vrijeme je za čišćenje. Upravo sam očistio sobu malo prije. Ovo nazivaš čisti. Nema šanse da ću to očistiti. A šta ćeš ti uraditi povodom toga, Bože? Vau, to je bio hrabar potez, ali nema veze. Gospodin Strict već ima kaznu za to, nestašni dječači. Pokazat ću ti kako da slušaš gospodina Stricta sljedeći put. Mogu li imati barem 1-0 minuta privatnosti, molim te? Lijepo se igraj. Napokon, neće me uznemiravati sa svojim glupim pravilima. Zašto je tako ljepljivo? Oh, čekaj. Šta se dešava? Marija, pomozi. Čekaj, stani, Mike, kuda ideš? Idem po tuš da se opustim i popravim uho, u redu. Nisi uradio ništa, a već si umoran, idi uradi nešto korisno. Ostavi me na miru, starče. Čekaj, šta je to u tvojoj ruci? Je li to Coca-Cola? Šta sam ti rekao o zdravoj ishrani? Oh, Mike, tako si nemaran. Sada idi očisti za sobom. Ova dadilja me izluđuje. Neposluh, dadilji je loš, a sada ćemo ga naučiti lekciju. Farba. Oha, da. Zašto mi je kosa roze? Zašto? Hej, Marija. Da, gospođo Strict. Ideš li negdje? Nije tvoja stvar. Hej, ja sam tvoja dadilja. Odgovori na moje pitanje kad te pitam. Idem kod prijateljice, u redu. Oh, da, jesi li očistila svoju sobu, Marija? Jeste čista. Mislim da je prljava, zar ne misliš? Hej, uradila si to namjerno. Ostaješ kod kuće i to je bez pogovora. Ne, nisam. Da, jesi. Ne. Pusti me van. Imam ideju. Dakle, ovo će biti glava na kraju, ali ne i najmanje važno cipele i još jedna stvar. Marija, prestani plakati. Dobro, Marija, prestani plakati. Pretpostavljam da možeš ići igrati se u dvorištu. Možda čekaj, šta je ovo? Je li ovo šala? Rekao sam, nema šala. I onako ću pobjeći, gospodine Strict. Ne bih rekao. Nope. Marija, natjerala si me na ovo i sada ne možeš pobjeći. Ne, pomozi mi. Ovo ne može ovako. Gospodin Strict je jako naporan. Hej, preskočio si taj. Volio bih da je Ivan ovdje da mi pomogne, ali je predaleko odavde. Nazvat ću Ivana odmah. Ko je to bio? Kako to da je dadilja dobila poziv? Hej, Mike, kuda ideš? Nisi završio. Marija, imam neke veoma važne vijesti. Da, stvarno je uzbudljivo, ali možeš li me skinuti? Pa, odlučio sam nazvati Ivana i zazvonio je telefon gospodina Stricta. Šta, da nije Ivan? Ne znam, Ivan ovo ne bi mogao uraditi, tako sam zbunjen. Moramo to provjeriti, dođi sa mnom. Idemo. Dakle, ovo je Ivanov tablet, hajde da vidimo može li ga njegovo lice otključati. To je
zapravo Ivan. Vrijeme je za našu osvetu. Plan je da ćemo obući Luku u Mikiovu odjeću, a onda ćemo je baciti u bazen i Ivan će pomoći. U redu, sada ćemo je baciti. Bazen, a onda će nasjesti na naš trik 3, 2, 1 u redu. Sada se moram sakriti. U redu, idi sakrij se, izgleda prilično loše, moramo te pogledati. Ovo je bolje. Pomoć, pomoć, gospodine Strog, Mike se utapa. Čekaj, je li to taj Mike? Pomoć, pomoć. Znao sam, pali ste na naš trik, gospodine Trik, mislim gospodine Ivane. Ne, čekaj. Ivane, ovo nije ništa u poređenju s onim što si uradio danas. Usput, momci, čestitam, prošli ste svih 5 nivoa strogoće i ne znam za vas, ali ja sam se super zabavio. Da, naravno. Da, mnogo zabave. Ozbiljan sam, nadam se da ste i vi uživali, pritisnite like, pišite komentare i obavezno se pretplatite zdravo.